Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra kelima halaman 23. Ada Bu Heni Semarang. Ada di Singapura. Silakan Bu Hen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ini udah belajar Quran ya. Ini Quran nih. Surat Iya. Al-Mu'minun. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kemudian. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. الذين هم في صلاتهم خاشعون Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. والذين هم عن اللغو معرضون. Kemudian Walladzina hum mm, Walladzina hum lizzakati fa'ilun. والذين هم للزكاة فاعلون. Kemudian Walladzina hum li furujihim hafidun. والذين هم لفروجهم حافظون. Kemudian Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu itu malumin. namanya nyuri napas, haram hukumnya. Kalau Oh, nggak kuat berhenti aja di tengah, oh, oh, ngulang bagi dua. Kayak gini ya. oh, oke. Hmm. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Jadi baca Quran itu harus satu Hmm. napas. Kalau nggak Oh kuat iya, berhenti nanti diulang-ulang. Ya silahkan. oke. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum Mhm. aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian Famani baghtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Kemudian Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Kemudian Ulaika humul warithun. أولئك هم الوارثون. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun.
Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Nah ini lafaz Allah. Membaca lafaz Hmm. Allah dua caranya. Satu lafaz Allahnya dibaca tipis apabila sebelumnya berbaris di bawah. Ingat-ingat ya. Lafaz Hmm. Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris di atas tuh. Sebelum lafaz Allah maksudnya. Hmm. Yang sebelum lafaz Allah tebal dua. Bisa patah bisa domah. Yang tipis mana di sini tipis. Sebelum lafaz Allah berbaris di bawah. Mana? Nah, kita lihat. Ada nggak di sini? Belum kayaknya, Pak. Belum ada kayaknya. Adanya Hmm. Bismillah. Yubayinullah. Wallah ini tebal semua ya. Nanti setelah Iya. ini kayaknya. Mm-mm. Ingat ya. Pokoknya Oke. sebelum lafaz Allah. Kalau sebelum lafaz Allahnya barisnya di mana? Ah. Hurufnya mah apa saja yang penting barisnya. Kalau Hmm. sebelum lafaz Allah barisnya di atas, berarti tebal tafkhim. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di bawah berarti tipis tarkik. Ya, silakan. Wallah. Wallah. Wallah jangan. Wallah. Ya, wallah. 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 Ya. Wow. Wallah. Gitu. Nah gitu. Iya gitu. Jangan Oh iya. wow itu enggak ada Oh iya. giginya. Hmm. Wallah, wallah, wallah. Ada juga wallah, ada yang wallah, ada wawah. Wallah yang Wallah. tulis. Hmm. Wallah. Oh. Rasulullah. Rasulullah. Qul Kemudian huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Allahus samad. Kemudian Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Kemudian Fa'akro fa'aksaru fihal fasad. fa'aktharu fihal fasad. Kemudian Kurang naik, Kak. oke nih tilka. Tilka ayatullah. Tilka ayatullah. Kemudian Fa'idahum bisahirat. Faida Sorry. hum bisahirah tamar butoh. Ya. Nah, saya ulangin ya. Ya boleh. Fa'idahum bisahirah. Faida hum bisahirah. Kemudian Yaslaunaha yaumaddin. yaslaunaha yaumaddin. Kemudian Faddalallahul mujahidin. Faddalallahu mujahidin. Kemudian Wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Kemudian Warabbul arsyil adim. wa rabbul arsyil azim. Kemudian Tilka hududullah. tilka hududullah. Kemudian Yubayyinullahu ayatih. yubayyinullahu ayatih. Kemudian Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Iya bagus, tinggal belajar lagu aja, gampang lah. Nih lafaz Allah dibaca tipis, apabila sebelum lafaz Allah baris di bawah atau kasrah. Lillah, jangan liloh, biloh, jangan bilah. Itu ya yang menentukan tipis tebal. Sebelum lafaz Allah barisnya ada di mana, begitu. Silahkan. Lillah. Lillah. Kemudian. Billah. Billah. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Kemudian. Khalaqal mauta wal hayah. Khalaqal mauta wal hayah. Kemudian. Afa aminu makrullah. Ra, jangan rullah, raullah. Oh iya. Ulang lagi. Afa aminu makrullah. Afa aminu makrallah. Kemudian. Wa yursilu alaikum hafadah. Wa yursilu alaikum hafadah. Wa huwa bikulli syai'in Linya pendek. alim. Wa huwa bikulli syai'. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Kemudian. Yuhasibkum bihillah. Yuhasibkum bihillah. Kemudian. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Ini. Qulillah. Qulillahu asra'u Qulillahu asra'u makra. Qulillahu asra'u makra. Kemudian. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Kemudian. Wallazi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Kemudian. Nun mati atau tanwin ketemu nun. Ketemu ro ya. Idgham bila gunnah. Dimasukkan, dileburkan tanpa dengung. Silahkan. Marra'a. Marra'a. Mirrizki. Mirrizqin. Kalau dihentikan mirijek ya. Ya. Dirijek. Mirrizkin. Mirijek. Kemudian. Mirrabbihim.
Mir rabbihim. Mir rusulih. Mirru bukan mirra. Mirrusulih ya. Mir rusulih. Mirrusulih kemudian. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Kemudian. Nah, itu. Ar-Ra'ah. Ar-ra'atu Ar-Ra'ah. Ar-ra'ahustaghna. Ar-Ra'ahu istaghna. Kemudian. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian. Lahu shihabar rasada. Lahu shihabar rasada. Kemudian. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Kemudian. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Kemudian. Fi isyatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Kemudian. Fahazamuhum biidnillah. Fahazamuhum biiznillah. Kemudian. Bagus. Dan mati atau tanwin ketemu lam. Lam dan ro idgham bila gunnah ya. Man, waman n-nya hilang masuk ke l. Wamal lam tanpa dengung tanpa ditahan. Beda dengan idgham bigunnah nanti. Wamal lam ya silakan. Wa malam khairul lakum. Khairul lakum. Dzikrul lil alamin. Dzikrul lil alamin. Kemudian. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Kemudian. Yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzil lil mukadzibin. Wallahu ghani. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Kemudian. Faman lam yajid fasilya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kemudian Fa illam yakul lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Ulang ya, Pak. Ya. Fa illam yakul lahu walad.
فإن لم يكن له ولد Faridotam minallah. فريضة من الله Walakin la tash'urun. ولكن لا تشعرون Mim maghramim musqalun. من مغرم مثقلون. Kemudian Khairul laka minal ula. خير لك من الأولى Ya'lamus sirra wa akhwa. وأخفى Ya'lamus sirra wa akhfa. يعلم السر وأخفى. Iya bagus. Kemudian ini. Yuk alam najal. Alam Silakan. naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu 'ainain Wahadainahun najdain. wa hadainahu najdain. Ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin Wa inna alaikum lahafidhin. wa inna 'alaikum lahafizin. Ya wailana. Sorry Pak, itu merah-merahnya Oke. tasjid atau oke. Ya. Inna. Ya. Ya wailana inna kunna. Inna. Ya wailana inna kunna taghin. Ya wailana inna kunna taghin. Kemudian Tusuna biha audain. tusuna biha audain. Kemudian Wa huwa khairur raziqin. wa huwa khairur raziqin. Kemudian Inna ilallahi raghibun. inna ilallahi ragibun. Kemudian Bu'dal liqaumil la yu'minun. bu'dan liqaumin la yu'minun. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Kemudian Wa wama ma wa ma massana min lughub. wama massana min lugub. Kemudian Qutila ashabul ukhdud. qutila qutila ashabul ukhdud. Kemudian Min ayyi syai'in khalaqah. min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian
illa Nah, ar-rahimahullah. illa man rahimahullah. Kemudian Sayaquluna lillah. sayaquluna lillah. Kemudian Yu'ti malahu yatazakka. yu'ti malahu yatazakka. Kemudian ini. Iya, silahkan yang ini. Ya, waladhdallin. 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 Ini huruf apa ya, Pak? Oh iya, kehalangan. Ya, Oke. jadi. Oke, Iya, thank you. oke. Ja'atid dhammatul kubra. Ja'atil tammatul kubra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Kemudian. Fa'idha atis sohah. Kha bukan sahah. Oh iya. Sahah kotor. Khair. Fa'idha ja'atis sohah. Fa'idha ja'atis sakhah. Khanya belum hasil. Kha ngorok. Fa'idha ja'atis sohah. Sakhah khair. Asratu khairu minan kha. Saya Pak, kho. Iya kayak ngorok gitu. Ya. Yang rehat. Atis sohah. Nah gitu. Kha. Nah, kemudian. Wal amru yawma idillillah. Wal amru yawma idillillah. Wa kulu mir rizqih. Pendek. Wa Ya. kulu min rizqih. Wa kulu mir rizqih. Kemudian. Innallaha balighu amrih. Inna Allah balighu amrih. Kemudian. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Asyaitonu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Kemudian. Wa inna lanahnu shaffun. Wa inna lanahnu saffun. Kemudian. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin.
muttaqin. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Kemudian Innahu kana ini aja kurang minadh-dhalin. nyambar. Oh, Innahu in kana minad dallin. Dolnya agak ditahan sedikit. iya. Innahu kana minadh-dhalin. Kemudian ini in aradna. Hmm. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Nah, kamu termasuk cepat ya. Baru puasa ini langsung pinter. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan Alhamdulillah. tamat Iqra langsung ke Quran langsung ngacir kayaknya dasarnya udah Amin. bagus. Cuman lagu aja yang belum Nggak mantap. bisa. Udah bisa Iya, sih, Pak. cuman belum mantap ya. Mudah-mudahan bisa nanti di lagu di surah-surah pendek nanti dia belajar lagu. Iya. Di sini juga nggak ada salahnya nyoba-nyoba lagu ya. Ikutin aja rekaman Takutnya nanti saya. itu. Iya. Ya Takutnya pokoknya mah blewer kayak kalau kemarin. kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Tapi Heeh. hari-hari kan ada rekamannya, kamu ikutin aja Iya. lagunya. Heeh. Lagu yang Iya, saya itu insyaallah. sederhana kok. Heni di Semarang, anaknya Pak Jaja, sekarang di Singapura. Tuh kayak gitu dah. Ayo terus. Tadi udah mulai belum ya, Pak? Ah, Lupa saya. ayo coba lagi. In aradna. Ulangi ya. Ulanglah kita apa? Iya. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian Inna ila rabbika ruj'a. inna ila inna ila rabbika ruj'a 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 rujak ruj'a ruj ya. Qalqalah ya, Pak. Kol-kola dan ainnya kamu Hmm. belum mantap dilatih ya. Hmm. Heeh. Yuk terus. Was-soffati soffa. Wassafati saffa. Kemudian Fazzajirati zajra. fazzajirati zajra. Kemudian Wa kafa billahi syahida. وكفى وكفى بالله شهيدا. Kemudian Wal mu'tafikata ahwa. wal mu'tafikata ahwa. Kemudian Nisa'ukum harsul lakum. nisaukum harthul lakum Mata'allakum wali an'amikum. mata'alakum wali an'amikum. Kemudian Fuddilu biroddi rizqihim. fadilu
فضلوا برد رزقهم. Kemudian Ala innaha qurbatul lahum. ala innaha qurbatul lahum. Kemudian Wa qumu lillahi qanitin. wa qumu lillahi qanitin. Kemudian Innallaha Inallah baik. Emang orang mana? Orang Garut. Inallah. Ya Allah, Masya Allah. Pak Jaja juga bukan orang Innallah. Garut. Ya, inallah, inallah. Orang Majalengka ya, Pak Jaja. Iya. Oh, oh. Kamu tapi ya walaupun orang Semarang, logatnya logat Sunda juga ya. Sering ngomong Sunda apa sama Bapak? Nggak tahu, nggak ngerti. Enggak sih, cuman dulu SD pernah ada Sunda. Dulu kan di Oh, itu, di Jatake hidupnya, terus ah, kita pindah ke kita apa? Jawa. Di itu Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, Oh, sama Bapak, sama keluarga. iya, heeh. Hmm, Terus iya. baru pindah ke Jawa sampai Mm, mm. sekarang. Ya, sekarang kan Ya di gitu, Singapura. Singapura iya. Udah berapa lama sekarang di Singapura? 5 tahun lebih sedikit, Pak. Oh, belum pernah pulang? Iya. Udah, Oh, kita udah. biasanya itunya 1 tahun sekali pulang, tapi kemarin, bosnya Corona ngasih ya. 1/2 tahun sih, tapi ini kan gara-gara corona, terus jadinya Hmm, setahun belum pulang, iya. Corona. Jangan tiga lebaran aja nanti kayak Bang Toyib deh. Iya, tapi saya Kalau lebaran nggak pernah jatah pulang sih, Pak. nggak apa-apa lah sama aja. Iya. Lebaran kan tiketnya juga mahal. Mendingan Mhm, kirimannya aja ke keluarga mah ya. iya, Iya. Sampai mana tadi? oke. Terus Inallah ini, inallah ya, jangan iya, innalah, inallah. iya. Inallah, inallah, Allah, 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 Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Tuh, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sobar, Yes, sabar ya. Sobar iya. terus. Innallaha sami'un alim. Innallah, innallaha sami'un alim. Kemudian. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa anna Allah tawwabun hakim. Kemudian Hatta ta'tiyahumul bayyinah. hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian Khafidatur rafi'ah. khafidatur rafi'ah. Kemudian Ganti halaman ya? iya, halamannya ke surga gantinya. Ke surga. Berarti mau ke surga sekarang cepet-cepet nggak? Meninggal dulu. Karena syaratnya masuk di alam Iya. lain meninggal dulu. Dan itu juga belum tentu masuk surga dulu ya, di alam kubur dulu. Iya. Heeh. Ada orang, saya pengen, Ustaz, Ustaz kenapa? Saya pengen masuk surga sekarang-sekarang. Nggak bisa kamu masih hidup. Masih hidup nggak bisa. Ada juga surga dunia saya bilang gitu ada. Ayo silakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. ragu ya. Nih dengerin nanti kamu ulang Iya lagi. ini, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayo ulang lagi. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah Kemudian wa yu'tunaz zakah. Wayu ويؤتون الزكاة Innal fadla biyadillah Innal fadla biyadillah likulli awwabin hafid. likulli awabin hafiz. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Suara saya kurang begitu enak ya sehingga tidak membuat kamu tertarik pengen berusaha gitu enggak ya? Ah, biasa-biasa aja gitu. Maksudnya pengen berusaha gimana, Pak? Ini kayaknya Iya, saya juga udah biasanya berusaha biar gak set biar setahu kayak saya gitu kalau loh. kalau idola suka saya kayak mengidolakan apa gitu ya, apa tuh dulu, mmm, yang itu tuh ya yang qasidah itu ada tuh. Saya ngikutin berusaha gitu walaupun nggak bisa, itu. Yang penyanyi sekarang tuh yang ada, Mmm, yang dari Jogja. saya takut salah Yang sih kalau pakai lagu-lagu, Pak. yang Tombo Ati kan sama aja. Na Eee, na na, nah kayak gitu, tapi nggak bisa-bisa mmm, memang kalau lagu mah saya juga. i Kalau ngaji ya cuman gini-gini doang sih, sederhana aja. Ya bisalah insyaallah kamu lagunya ya. Nanti Iya, kalau nggak bisa juga nanti sama Pak Jaja minta doa restunya. Pak, udah biar pinter gitu. mhm mhm. Kemudian Iya. In hum illa yadunnun. in hum illa yazunnun. Kemudian Fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'a fara'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian Wailul likulli humazatil lumazah. wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Hum ashabul masy'amah. hum ashabul masy'amah. Narullahil mu eh, narullahil muqadah. Narullah Narullahil muqadah Allati tattali'u 'alal afidah. nanti lidahnya pendek sama ainnya ya kamu belajar Panjang kan? ain. Iya. Heeh. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ah, kemudian yang ini.
Hmm. Lagi ngaji online. Halo, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Lagi ngaji Bu, lagi ngajar. Iya, saya mau sedang lihat di YouTube nih. Iya, wa illam taufir lana. Mm-mm. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. فطاف عليهم Eh, فطاف عليها bukan alaihim ya. iya. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Kemudian Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Kemudian Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. فلما جاءهم بآياتنا بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Kemudian Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kemudian Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alhamdulillah tamat ikronya, ikro 5 ya, kita masuk ikro 6 nih, masih ada waktu 15 menit lagi. Ini adalah ikro ke-6 ya, halaman pertama. Membahas tentang nun mati atau tanwin ketemu waw, idgham biguna. Kalau tadi kamu catat ya, nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro, idgham juga. Coba idgham bila guna. Bila guna. I dengan la tidak dengan dengung, tidak dengan guna. Itu tidak ditahan, tidak ada dengungnya. Kalau di sini idgham biguna, idgham dengan dengung, ada dengungnya, ada ditahannya. Satu alif ya. Min jadi miu,
orang Sunda bilang gunah tuh genah, enak dibacanya, enakeun. Oh, Miu kalau tadi mir rabbihim kan nggak lama-lama. Ini iya. wahid agak dimain-main gitu ya, agak Hmm. itulah. Yuk. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miwahid. Miwa miwa miwahid. Kemudian Kok Pak Ari anak saya nggak enak amat sih. oh oh kamu enak, yang Pak Ari nggak enak ya nggak apa-apa. Enggak, kebalik. Saya dengar saya Loh, punya suara kok nggak enak. heeh, enak. Cuman Masya Allah ya, kamu udah bisa begini aja itu tahadus binikmat, harus bersyukur sama Allah. Itu murid-murid saya kan banyak yang sudah pinter Hmm. sama yang belum pinter. Kadang-kadang saya kemarin ngajar lagi puasa, tiba-tiba ya namanya dia juga nggak salah juga ya, namanya lagi Hmm. belajar, udah umur di atas 40, salah-salah melulu, patah dibaca doma, doma dibaca patah. Hmm. Saya bilang, terus saya bilang nggak sanggup kalau ngaji siang, saya emosi saya bilang. Karena kan gimana ya, udah Iqro 5 masih salah-salah juga. Saya bilang Iqro 5 tuh ustazah gitu. Nah kamu Hmm. alhamdulillah Iqro 5, Iqro 4-nya mulus, Iqro 5-nya cuman ain tadi ya Kemarin. sama Iya, kurang itu. kho kurang ya. Nah, kurang-kurang dikit bisa ditambahin insya Allah. Hmm. Soal lagu semuanya proses. Gimana kita mau berlagu, orang teksnya aja nggak bisa. Coba kamu nyanyi lagu Sunda. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai band. Orang kata-katanya nggak gisak gimana mau nyanyi gitu loh. Kata Pak Hmm. Jajang, kamu kan orang Sunda, orang Majalengka. Ngerti bisa, nggak ngerti tulisannya. Nah, boro-boro bisa ngelagu. Gimana bisa kita ngelagu kalau teksnya aja belum bisa. Nah sama Quran juga begitu. Kita mau Hmm. lagu, mau ini, nanti kalau kamu sudah berlancar begini tinggal dilatih aja, ngikutin. Nah, Hmm. hebatnya belajar kita kan ada rekaman gitu. Iya, iya. Sebetulnya kalau bicara-bicara ngaji dengan saya itu banyak untungnya. Karena ngaji seperti ini seumur hidup dan bukti nyata laporan sama Allah nih. Ini saya Hmm. pernah belajar, ini ada buktinya, begitu kan. Atau Hmm. kamu rekamannya disimpan sama anak cucu nih, nenek dulu pernah belajar tuh lagi di Singapura sama ustadznya di Sukabumi. Nenek sudah pernah ketemu sama ustadznya? Belum sampai meninggal. Belum. Ya tapi insya Allah lah mudah-mudahan ya. Walaupun hanya Iya. dalam mimpi ketemunya. Ayo Ya, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Mulai ulang lagi, Pak. Ah boleh. Ya. Apa sih yang nggak boleh buat Henny itu? Ayo boleh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Miwahid. Nah, mel, jadi mil Wih. langsung ke W ya. Miu, miu, Nah, miu, milnya miu, 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 yang miu. ditahannya itu yang di wawnya, jangan minnya Hmm. enggak. Mil, mil, Miu, mil miu. wahid, mil langsung ke waw ya. Ya. Miwahid. Mil wahid. Kemudian Awalidi. awalidi. Kemudian Habbaw wa nabata. apa Eh, apa apa eh, apa eh. apa? Habbaw wa nabata. Oh, baca bener tapi kadang-kadang tadi Hah? kayak hatau kayak mungkin mulutnya kurang ngebuka ya. Oh iya. Hambau, hambau, hambau wa nabata. Kemudian Sirajaw wahaja. sirajau, sirajau wahaja. Kemudian Zaj- Zajrataw wahidah. zajaratan wahidah. Rahmataw wa ilma. Rahmatan wa ilma. Aduwwaw
wa Aduwaw, hazana. bukan Iya, iya, iya. aduwaw. Aduwwa wa hazana. Aduwaw wa hazana jangan ragu. Ulang. Aduwwa wa hazana. Aduwaw wa hazana. Kemudian Wa ilahukum ilahu wahid. wa-nya panjang. Hah? Wahid. Oh ya. Wa-nya Wa panjang. ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Ahsanu asasawari ya. Ahsanu asasawari ya. Kana fahisyatan wa maqta. Kana fahishatan wa maqta. Illa hamim. Panjang. Illa hamimau wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian. Wal Akhiratu. akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Buhtana wa isma Wa ismam. Fa ujung lidah ya. Wa ismam. ya. Ujung lidah. Ujung gigi. Buhtana wa ismam Bukan wa ismam, bukan sin ya. Sa. Cadal. Wa is. Cadal. Ya. Buhtana wa ismam mubina. Agak ragu di sini kamu ya. Iya. Buhtanau wa ismam mubina. Ismu biasa S. Ini mah sa. Coba lagi. If. Itu mah biasa. TSA ya, sa cadel. Gini kamu latihannya ya. Saya suka susu. Itu S ya. Kamu ganti dengan sa. Ngomongnya kayak orang manja. Saya suka susu sapi. Saya suka susu Itu mah sapi. S. Saya suka sate. Dilatih ya. Pokoknya mah cedal S-nya. Buhtana wa ismam. Orang baca wa ismam. Kalau wa ismam salah. Wa ismam. Coba lihat lagi pelajaran nanti diktat aduannya ya. Sasi ubas. Oh itu mah sasi ubas ayuba. Ada juga asi asu asau asai itu. Beda kan? Asau asai. Kayak orang manja gitu deh, kayak orang males ngomong, Pak. Saya juga mau ke Singapura. Oh, ya, aku juga mau ke Singapura. Aduh, pokoknya dilatih. Nggak apa-apa. Iya, oke. Terus iwaliyu. Mana Pak? Ulangi ya, coba ya. Boleh. Buhtana wa ismam mubina. Kenapa isnya belum bisa ragu? Imamnya jadi panjang. Kan nggak ada panjang. Iya. Tadi ketemu mim idgham biguna.
Buhtanan wa Buhtan wa ismam. Iya. mubina. Coba. Buhtanan wa ismam mubina. Hutang saya. Iya. Saya berharap Sa. setelah Ramadan ini atau setelah bosmu datang, kamu jangan meninggalkan kami. Maksudnya kamu boleh Insya belajar sama Allah. Ridwan juga. Ridwan kan waktunya fleksibel. Gitu. Dia Hmm, bisa seminggu 2 kali. Kamu bisa mintanya apa, kapan gitu bisa diatur gitu ya. Kalau sama ya saya nanti memang dilihat. waktu dari pagi sampai jam 12 sampai jam 1 udah punya orang tuh banyak. Hmm, Malamnya juga begitu. Selama puasa ini aja pada kosong, mm-mm, pada THT juga pada sibuk di Saudi itu ya. Yang hmm, TKW pada sibuk di luar negeri. Justru kamu lagi bosnya iya, keluar masih bisa ngaji. lagi Hikmah ya. free. Iya, Itu alhamdulillah. anugerah. Hmm, Ya satu lagi yang ini, oke, miwali. ya. Miwali wala nasir. Ah pinter. Miwali wala nasir. Nasir. Ah, Pak Jaja udah ngajarin Utang sa nasir. ya. Sa, Iya. sa, 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 Fa, sa, sama sa. fa ya. Baik, Mm, terima kasih diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan mm, ya mudah-mudahan sih ikro minimal ikro 6-nya tamat deh. Kesananya nanti amin. bisa sama Ridwan, bisa sama saya. Nantilah fleksi gampang aja diatur Mm-mm. aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.